So ko troupe and if you are let them trade from and young one for the Kente no ukonko bebre so obi a okwan ofa so ye ne de tinye se bia ye discover wo ba bia na obi a okwan ofa so ye ne de o tu control ba ko for no Hey, ye che bia se me a se e 15 a wo me dwonku we adwonku we adwonku this a kopia bontine so bi efire bia ye group no ese e be che ye Asante for the Enkwana. and tumane de make say ni tifri Asante by a Ghana Japade. Okay. Ninchini free Asante by a Ghana. There's a name Enkwana. Dabi. Ebinum su yebi. Ebimun su yebi. Whoa. Yenya assembly. Yenu yanuman na fonso enyu no amudia wa ha. Anu nti ye pese ye hwe nsonsono ya ewo. Nti yewra wacho bedi anim na wakyekye mu kakra. Asa mahu nsonsono ye kakra bi wo omode ne ne ye di anim. Wetimi akyere mama ye. Le patane. Okay. Onzo omo no hwe omode na at times no e ana designs ne dawson any colors no mu use no. Ya bepe mu Adanwomase a ye besua kente ho abakosam. Emprepi no say ye ka kente a ye nyina ye de ani ehwe bonwire. Nanso enye bonwire nko na oye kente. Adanwomase nso eye kente. Anu nti wo hwe mechi hanum say ya wo hwe edincration so dia obehu kente ni bia omadrondro mo hanum say ya ye pese ye ni enua bema edi ho nkomo nti yera pacho bebo di na kire. Okay. Mi din pad Kwame Sise. Kwame Sise. Wacho fra Adanwomase ya. Adanwomase ya. Okay. Na Adanwomase ene edan ye esi hei. Obetimi aboye nkyeremu kakra. Okay. Adanwomase bia ye bia ye kente se de wo kana enti aha ye ahojeje bia. Enti obi ba no pese obeto kente ya na obesua kente abakwasema aha na omudi kan ba ansa na yakoba bia entumadan na wo ho a omoye kente ni wo. Okay, ye pese yerem. Okay. Na omaye kente abakosem. Wow. Busuafo se oba hanum se ya. Yerura kente fie o. Aha na ye kente dem no. Ye be pese ye besuasua kente ni bia din ni dwumadi a edi. Na ye ka kente kura ye de ade. Okay. Kente ye ka kente a ade a esomboma asanteman ana Ghana man ade a ye de ko party ayefro program bia pese we bia wudi kente kwa ma wo dance ene esam ye hu ba bia wo fu ankasa enti ye ntoma ye tutuko ayefro eye wedding eze bibisia eno ni efra sa pepe Asante for de enko ana entoma ne de make say ni tifri Asante by ye Ghana Japade. Okay. Ninchini free Asante by a Ghana. There's a nye enko ana ye wo Dabi ebinum su ye bi. Ebimun su ye bi. Whoa. Ye nya asem de. Because enim say kente de ye Asante ntoma. Ahaya na ye nya no. Ba ka say Ghana nyina ye Japade na ebi nsu ye bia o kiremu sai. De nti ameka sa ne say wo hwe Asante mamu ha ye kente na wo ko ba bi ti say voter omun su ye kente wo ko northern part a omun su ye kente nti ye wo bi say once northerners de na ye fugu. Okay. Fugu na ha mo tide pam. By ye kente na bia no de fugu. A style of weaving na bi no mo ye no mo de aye fugu. Oh. Okay. To mo so wo mo kwan mo fa so ye mo kente. San so na Asante ye so ye wo kwan fa so ye de. E na Ewe fo nso sa. O ka ne sa de a ye kosuan ya na. Okay. Ye kosuan na ansa na ye kosuan na ye wo kwan ye fa so ye no. Na mum ye ko ye tu kwan kokọ nkro bi so anamia mia bi ko penim de ni bi kan ho ti he kro bi ti se Bontuku e wo Cote d'Ivoire that time no it was a trading center our northern part of Cote d'Ivoire nti ohena na ote so no otumfo na ote so no say to the first in 1967 oyi nipa efri nkrofo mu e wa Asante mamu ha ana Adanwomase ka ho e ma ye ko sa Bontuku ye betumi anya nkro no nkro no
Adanwomase. Adanwomase. Bonure. Asonomaso. Okay. Na asotwe. Last one na escape me kakra ba tin sa. Maybe be asotwe na se kuro ni bi. Yeah. Okay. Sa kuro we no yi nipa for mom ko Bontuku ho. Ekosua animdie ni bi kan ho. Wow. Enti ansa na no mo be ko na ye asase ntoma. Enti tetena nkasa no ade a na ye difra no na ye chenchen dua. Chenchen dua. Ni ye bolo e ma ne be ye sentoma na ye de amo te setam. That is ebi wa ha betum de akere ya na. Okay. Chenchen dua ni bi ebi ni ha. Okay. But asase ntoma no. Ano ne wa ha. Asase ntoma no. Ene de ahi. Say na ne ye asase ntoma no. Ye de ankasa nya original one. Okay. Ansa na ye be free chenchen dua ne de na akọ yanim no nimdia ye de start ye asase ntoma. Nti tete no kra na ye no wo form na ya arrange it said ya wo ye kenten no. Oh, enti form na ne anwuno no. Ani ye no wo form. By no so me van say nimdie ba mu kakra no na ye de ba tabo so say. Nti ye ya na fe ye ya ye twetwa piece na ye de pane apam na ye de amama no ammo te setam. Ebi ni ana. Nti sa tam no hu se obi aye bia kire se wo ye ofri e bia abusua bia omo ye royals ana titi. Oh, enti na nya nya ntoma kra. Na ye se omo ya na omo de mu. Sa Okay. Enti tama otumfu ana ote so no. Ehu se ye wo sa nimdie no. Okay. No hu se Bontuku ho no so no. Omo nso ye ntoma omo nso wo different style bi. Na oyi sa nipa yi ma omo kọ ho. No mkosua nimdie ni bi kan ho. Ti abra mo ba ya na de na nye sei bio na ye no wonseduam bitwasi ya ebra na ye ni sei ni de na nya meye ntoma na ye nya meye ntoma na omo nwene ni sei na omo de ama ye maame no e de cover omo deja so na ye papa no mkola bi mo so de no ye adehye no nko okay ni ye fe na asase ntoma onwene ne form sa na omo kosua nimdie ni bi abeka ho a omo tumi ye ne ntoma sa pepepe. Wow. Na we no so okay. Ntoma no. Ansa na obeye ntoma no. E fa neoma bebre mu. Okay. Enye se ofutin ya na wo de akoye. Enti we ye fe na sawa bro. Bedi kan bro sawa no. Be bro o de we ye dedua. Ti dedua no. Se netie. No wa bro sawa no. We ye cotton. To blue we ansa na ade account ne yeso. Okay. So ya for cotton ni bi ne. Entine yeso. No ye de ade. Entine no e wanimu ha. E wanimu ha. Tintin bi na. No ne yetine. Okay. Ti wutini we ansa na ade account bi aso. E ne ho adwuma ye no. A process. A process, yes. A process. Wow. Ese it was here yesua. Ye ne nkronum bi ne kosua ye. Na enya Asante mu hanko na ye no na nkrofo nso ye bi na nsen tokwa kakra ba Asante ne ye nuanom angunafo ne ntem kakra se we muso amu ne hu kente kane Asante se ye ne hu kente kane no wo nkyeremu kakra bi wo ho ana eno de metimi aka ne se de ohun ne kane de no de mentimi nka okay but de minim ne se no obi a wo kwan a wo fa so ye ne de ena minim kwan a voter for na Ewe for no mukosua omo de Asante de se de na America no ne ye na asase ntoma ene ekọ Bontuku ne nya ne ntoma ye difra ne ye etam ye de abo okay ene ekọ Bontuku kosua nimdie ni bi ka ho afa de ebe ye strip ti se ye ebi wa okay esansa ne be di kan ye ntoma ne se na ye afa na eye se jamfe na wuwi a wapama bom na abaye kese na ye de ni everfo de sensus no ebi animu na meka ni nyina ye kente but obi a wo kwan a wo fa so ye ne de go if you ko Nigeria ye kente o oko Benin fo nso ye kente even some of the European countries no omo nso ye weaving but obi a wo kwan a wo fa so ye ne de yes obi a wo kwan a wo fa so ye ne de na kenta omudi kan ye no be hu ni din kenta omudi ohina froshen ye ohina froshen eno na omudi kan ye omutu ohina froshen na ansa na mobeye no set tete de na ni colors bi say o ahusuo we ni ho eno nti ekwan be so na munya ahusuo a very good question ya nyanso so me tete no colors ya na ye de ye white black indigo and a red
ano ne colors ya no na sa 4 colors we no na na de ye enti cotton no se wo ko harvest no for na ye white na ye de ye wo dua bi a ye de dye no e ma ne be ye red no tina o mo dye cotton white no na be ye red na ebi won so a omo de dye na be ye black na indigo enti sa colors we na no omo de ye enti later on ansa na colors fufuro we no e be keka ho okay but they say addition to ma na enye obi a netimi fra bi na ede na ese mu ago obi afra kente se tetene de na ye ma ahemfo ne adehye nko a na ene no nam se obi a wo sika utimi tonti no obi anya sika utimi to bi fra ntoma ye ni hu agro na mba ma hu samu di bia ye back adenti onse nimbie ne kwana nim na amanfo so de idea fufuro bi bibem ya wode de ye mpaboa nyina kente de ye mpaboa wo he pillowcase ya bia me ya ya be mama nya asem addition to man na mo de ye pillowcase ya ti se de okay ya de nneoma bebre ye ni kan kwa hanum se ansa na ye beto a ye nkomodie ne so no na hu sam aye kente ni bi wa hanum se ya obechirechire ye mu okay hey wow ma hu mpaboa nyina bikini nyina wa hey kente serious kente de aye as we dey eshewa expensive for you so ni hu se ye onya ni packetwa okay then to man ni board din say amode ye bagi na se bagi ye ntimi nto obetimi ato ejina obotom okay yan sha sem free ha aha na ye den tiwe eye fugu kente ni bi ne ye de apam okay nti obi o ha oba o se na nije kenta de aye fugu ho na eja na che se o hwe ye nuanom esremu mantem omo ye kente ni bi na omo de design omo de fugu na ye tutu ye de ntoma eh na se nyina ye kosuan yo sa okay o hwe sa fugu we ya omo ye ni se bi no omo apempama bom na be se eslemu die ni bi esremu fugu ni bi omo fugu ni bi ni yes omo de no omo ntutu omo de pam omo sa to bia o kwan of ene se kenta asem ye nuanum siremfo nso betimi aba mu se omo so omo so kwan of faso omo de shiny bi wa ha ye benyinya de ni bia na so obi pe bi ato a de obetumi a kire ye mu no okay ma mempe de din ye common ones ni bia ma ye obi pe bia design we ebi e fatia fatankroma yi ebi strip ni bi sen ni mo onyi mama fatia fatankroma fatia fatankroma bi ni okay nti we ni blue color obi nso epe ni yellow a fatia fatankroma no otimi die different colors ni nyina gina color o peso anti we ni mo twetwa abomo nti we apam ni strip ansa na be ntoma ni sei netie okay ya pam oh onzi we nso ya ne black wow fatia fatankroma mo ye ma hwan we no tama Kwame Nkrumah enya independence no 1957 by ye we no 1966 just to honor him okware maame fatia no ti ehwe de we ana omo aware ni city a maame ne ho ofe no yes we de fatia fatankroma ene ye na ye de to womo wow yes am fa bintom mate wadama obo brapa ye bo brapa ene me bo brapa na entuma ye sen we de colors room no ye de to maame Teresa kofoyere emu dia he the work top na colors okay there as a good be ye de to Yenra Teresa okay ana dia he bi o na betumi ahwe ase sankofa bi wa ha sankofa yes when ye continue we are na yakwa embroider no e de sa we na and also a different style no so conton so a omo ye pan no na dinkra kente dia jacket ni we ayi no abrofo ne ba ayi omo so parental jacket ni ade kente winter jacket serious wow emudu ya se we de chain jacket we chain winter jacket etu obi pe bia to betumi aba obetumi aba enuanom Adanwomase nko ana abehu se aye kente winter jacket o emudu nso kama we dia wo ne betumi no
Beko holidays ya meba beje. Matia. Na ye nuanom ma no so de bi wa ha. We no mo fra no corset use bibi na. Etimi chichire na ontimi home. Okay. Na o watade nso a obetumi abaji bi. Na odi ayatu. Okay. Wow. And a bag, a school for no. The other be kodwa so ni saa ne ma ni nyina wa ha. And the other be tukwan. Hey. Minim daw. Second etimi de yes. Bag ya betim de. Entiwe no ne bo no be den kakra na. Akoye kente de. Asante ajapade. Ani adofo nhwewo. Ani mi design ni. Oh. Ya pon ma mehu de me. Okay. Entumai aya na mitimi hu bi. Asa yi si a omota hye tuntum na na ase kokko no. Tuntum ni din de se na kokko ni din de se. Nti tuntum no eye brisi. Brisi. Na we ye kobene. Kobene. Ana kotoko red. Kotoko. Okay. Any bread and ye sha. Any bread okwa yi ase hu de wa hye kobene we na kire se e ada se ono na asem na to na nipa. O ani brem. Wow. Esra o ma Adanwomase de ne e wo hwira de o. Brana be hwe ani su ade. Brana be to kente. E na aha no nso e. Aha na mo de cheche ho ma na. We na ye asawa bro no. Asa aha na wo ka ho asem na ni won. Se ne no. Okay. First ne de na ye te se first one na me kire no. But ene de ansa na asawa na mra no. No ma ye no te se kun se. Okay, o ma cheche. Na o bro no. Anti aha na onwa ya na. Ana dit. Okay. Tire na tinka me ye bi kire mo. Onwa na. Ha onwa no na fa we no. Onwa na fa we. E shedua ni. Okay. Ana kentenso mpaboa. Ani bi na wa. We oba na be ma. We oba betimi ahye be ma betimi ahye. Adanwomase nko an. Me hu bi oba bi asada. Kente mpaboa. When they mean to me so much. And I man, I will say, we mo de asofo yire no mtai show. Mechanic say asofo ma me no. Asofo ma me chepa. Wow. And aha nkasa ye kente fi nso designs ni bi no. Ebi ni afi ni ye kopam. Anti when there we eti mu wi ase netie. We ni man. We ye mema tie 14. This way mako 14 and san wanya mema ntuma obetumi efra. 14 ni wo mu 12 years ana. 12 years. 14 we ni 12 years. Asa ma me ton ntuma ntimi ni nani so kakra. Bi ni full cloth. Okay. Binsuni. Wow. Ene de mani age o. Ezenyen ntuma nko abetumi anya. Samena de bedware ni. Ya tourism no. Ya sa okoko farm. Entie bia oye to operator na opese wa hoho na wa brof no mu koko farm ya koko farm wa ha tie no so hu product ni ya kira o se de esi ala tasamana ene de keka hu ni na wow tie brof ni bia beba no metwetwa pictures na okay na we ni de Asante de o we ya ni esai mwana o ka se esai a o pa kire se esai a it's me pa kire se ye ni atena se ni ahye kales no yede ahye kales no na yede abaka ntini wow tuwe ni nyina yede mo bekeka bom na se we ndi ye nkeka mo ni nyina ye bekeka bom mo bekeka bom ti mo ye wi a mo de baha na ma ba bekeka bom a obu onso oba so ope ba ku sei obi ode koya de yetime ton ma o ye graduation ana o de aguko nyina yetime ton ma wow I say kobene ni nuanom bi wa hanom say ti obi pebia safa number no to dwama say u pebia o be frɛ 0555 67 12 48 okay sa kan bi o maye 0555 67 12 48 na we dey as a good bi wa ohima bi dia na at times ahema no ene ahemfo no ya no on say omontuma no mpese oya wonya ni bo ba bia ti etimi yes style bi tuma e be mana ye unique okay ye be ko baby omonwene no na wakokyerɛkyerɛ kente ho ti abusuafo ye nhia o baby omonwene no ye be damase
Eti aha na bia ya omo nyune kente no yebema yenua be ma di ani na wa kyerɛkyerɛ ye kwan omo fa so anyune no. Nti era yebesre dia na ekoso wa ha. Okay, yo ya no me da wase. We ye entomanwe no na wo he de wo ye ya ye fe ne nyame aniwa. Saa design na wo ye no. Na wo bantuma na ye wo no ahodo miensa. Okay. Ye wo ba ko edikan ye fle no ahwepan. Eno de design bia nim ana star bia nim. O start ya obe ya akosa. Ene ye wo ba ko so ye fe ne double weave. Double weave no eno design wo ti wo de enua yiye ya a double weave into where or the black and a red and a design. It's your back so a triple weave. I know the nini na full of design. Background no problem. Make a background now. We want some na making black no. Yeah, I know the attendant to man. See, you got triple weave ni dia. And I say dream to man dia. Background no a full of design. Ni nyina saa na omo ye na so obi ade enko. Very good. Oh yeah, design obi a enko by the same style no na saa sisi omo wa ha obi ye ba obi a design enko. Ti omo wa dey see obi ade no ye fe no double weave e no omo ye wa ha sisi ye. Tintuma no bebo din ama ye bio. Okay, we ye fe no nyame aniwa. Nyame aniwa. Okay, yanko ye nua be ma ne dia no so. Okay. We no so ye dia hin. We ye fe no cheme. Oye what last year minim abrabomu no eto de bia anigye beba eto de bia aweho beba but ni nyina mu no wo se wugina pintin etu he design na baabi odi fufuo na aye baabi odi tuntun na aye saa na ye de toto abrabo ho ti we kwa de bi ye no. Yes enti ni nyina mbro ni beka say be resilient. Yan hwe ye nua ye so de no. And also doing the same. We okay, kufua pija Ghana, but or the different color and the air. The color pan ye yellow, and a green, and a red. Tama kufua ebetina banya solo. And I yes our design or edition and munyam. Se kufua pija Ghana. But and I'm say colors ya the start say anga say yellow, green, and a red. But obi o beto was me pesa design na but me pen colorful floor. It's you ready ya or the blue and white and by design no the sane frame. Okay. Yanko ye nua we so de no. Me hu se we de na ye kokko. We de ase kokko nko nti we ye fe ne kobene. Because ye kokko nko an o de nti ye mpanifo no mo kwa yi ase titulu ani bra ba pana entuma bi sei no mutaifra kobene no yeah ani breba no ani breba entuma bi sei no mutaifra na chese ni obi a netimi fra na dabi ye fra no basabasa ube uso bi efra kobene na chese ani braba e ada se ni nua bi ne maame bi ne papa bi na awu ana ne yili bi enti ukwa ayi ase na hu se omo mu fra kobene na chese omo na asem na to omani no omani abre pa. Wow. Ye be ba be hwe enuane ho asem ma wo se odi bibi hye ha no atwe ma wo se otimetwe bibi nso free ha ye be ba be kan nyina ho asem na ye hwe entuma no ma wo se tuntum ni fufuo bi nso ha eno nso din dey say we adechensroma okay yes ani fresh design eno abi na enuane eno abi no okay ebia ne bidumadi a odi ma wo se bi nso ha se okay we your friend ntiamu nti we a stamp bi wo saa we no o de betuamu saa ye de ba life ma ye de gina ho ma the kind of experience nipa wanya it will be frantuma dodo asa de we wo no eno na kire the kind of experience ya wanya. Okay. Na ye nua yin so de said na America no me se ntuma no ye obi a fe na hwepan design bi anim eno anso obokọ saa ewo mu say we use colors bebre but since your design be anima or bokosa na your friend ahwepan and simple or plain weave sa na your friend wa ha focus design be anim but asa yes yes ti sununku na ho no enhoma no na ode afrafra enhoma no na ode afrafra ba meka design na o hwe blue way na on say design bi okay watie mu aye sa okay ase ba ko bi nso wa ha no
ntuma we ye run any abripa ntumi say we ye frɛ no ye ne wo sere kwa yes sisu bi o ma ye ne wo sere kwa to he kra ye nua ye ne wo sere kwa na ni yes that lumba o de bo nyom senior obi na say ma na na obi no obi anya asema na ye ne wo sere kwa ye ebi onu obi wa asem bobe me enya asem ozo obi a obutaya o de tontoma ebi a we no one obi tifie one ne wa asem enti onko nipa na anim nko kase bia one ne sere kwa but ofura ntuma we na nipa ni hu a nipa ne te ase a ohu se ebe no wo bu no no ti ye de bube ye de kan asem asem to nso a yes it's a form of communication okay yes on pese obeka mani panatia frantoma no ye want to bebre wo ho ebi wo ho wo se no yonko a wotaw yes na say kente no enya bro as a form of communication wow ebi nso ha we nso ade chensroma okay ni nyina ya ade chensroma no nso ade chensroma aha no muso yakọ mia bebromo ayiye kente but me who sentence be say what the nearest no ya beka ho asem achi we ye friend etu aboba ana ye kodi awu the winner sometimes you see etu mo osum okay nti etu mo osum no e kire se de wo ben wo no sulo no okay do ene nko anya yo but ntilimu no wo se usulo sa nipa no because obetinya ye bibia nti entuma we ejina ho ma hwe wo hu yie wo nipa ho ase etu efo no sa kasa chuchu bisu ase yes sa minimum the same thing na wa ha no we so ade chance no ma ase akuti anko a entuma ya ko ni nyina ase bo akuti anko a na ebia nso okay eti anko ha no na yenkosua ade ba ko bia na pepese ye hwe we no so ya say we no so fe pa enu so nyame aniwa but we use colors bebre no de aye we no so asante you yes we enso ya ahwepan ba no what the black any green and the aye just to make it unique okay and all the aye okay ana ebia ni bia na me bisa ho asem no say oba kente no ni fi ankasa ni dan ni to obia hye ni dan mu aha no de ni edan we na ankasa no structure ni nyina na your friend is saying the whole structure no your friend loom ana insedua sa na your friend insedua ne block na ye loom no okay ana tools na o de ya no so bia woni di o hwe we ya your friend tabono okay we aya see me about tabono no ni dwumadi ni say very good o hwe one say what the asa bi iwenji bi wa ha ano na eboa na me na create design no it is so page ba ko a what the tabono ni be shem okay na ye design to be sa kopem so benya measurement na o pe no etiwe na nkasa na etimi ye design yes ano na eboa ma ye design no eti won person be design abetimi ayi tabono na pre ai na mfimfin dia na yeah we nso ye asanan idumadi ni dia yes ano na wo the club of me kind of left okay ebie entumanim nti se o person nine ne ko form a yeah ma hu se na ekwan abedem na o de we na wuram ena nua ye gusuru ye we nyinaso ye frewe ponko idumadi ni dia ponko no ze eno na o pese obobo we ma ni ba ni mu a efa so ma no okay sebe ya odi bia fufuro bia ye betimi ate ahoma no ti atam se ye pedua ye smooth na afa tron ana mehwe asia hanso a ne nan no ase we ko ekobonku na ba ni ekosoro na ba fom so se dem kan we ni asanan nti eno no ahoma som be so ne nan no enti so wonwene ntoma na ye frewe krokrowa de ode no enti se krokrowa no e wo ne nsa nifa mu a e wo se omia ne nan nifa nim na wo go bonkum nim
na kwan na bedam ekodi benkum nso a wo so omia benkum no na ogu ni fanim na kwan no matumi sa ana say we ni ade tire na chele na watwa de aye on say at times no ya na we na edele adibisa ya se be ya edeboa wo nan kakra ana main one ankasa we no de dan nsem o de kobonkum ni eno na ye friend kulo wa no okay ana na mo de ahoma na hyehyɛ so yes hey mon fama adwuma mpese me ni me ni age ho pa o ye ready alo aba abusuafo ye busua ewo Adanwomase na se osha many age hanom yie pa esane se mabehu kenta ahodo bebre ene kwan a ye fa so enwene no ye nua be man so hanom a o kyerɛkyerɛ n'ani so na we na nkasa ye ahoma de pamade ana very good we eye cotton okay na tete no ye na nam no ansa na mo be ntuma no mo start wo cotton almost start cotton okay so mo ko harvest cotton na ye dean asawa okay edititine de na omo de good starch mu ene ade ansa na atimi abeye sei but ene de enam say nimbia banti no omo harvest cotton omo de ko machine mu na ama na abeye sei nti ye won sawa bebra ye de pam ade ni sei yetimi dibiye mutimi dibiye ye sai wo rayon ana nylon no so dibiye ena ba ku bi so ye friend shining no so ye de ebi board in chain biana ebi board in chain especially sa rayon no eno ye craft free China okay anti se cotton na yenya no ya ha no nti eno no board in chain cotton na yenya wo ha no me pese me hu nsunsu na ye da kentenim ade na se obo bidia yase no dia ne board in pa ba ebi nso bu anya den eye asawa na moden nyuno ne ma bi bo ye dia na ana se din na da so ne na e ma ntoma ne bo ye den me da se de waka ni nyina wo ade a ema ntoma ne boye den no baako asawa no sa asawa ne board na ema ntoma ne so boye den ana design bi wo ho so a enam sa agidin a obi a pebinti no etimi peja bo nim kakra edin ni keke no we sa mu sisi oze ade ton de sa netie eti agidin a ye mu so obi a pebi ntoma bi ti se fatia fatankroma ani si amanfo pepa especially omo wale no yes ye peja bo nim kakra senior ana ba kwa ye hu ni wa hai eno nso akuti antoma pa eno nso agidin sa no eno no se no osre kwa tama lumba anyom ne ba ye ne osre kwa no na ne to no wo solo pa nti ye peja bo nim but they say na se ne to na aba fom kakra eti sesi ano bia hin na wa ha ne boarding pa sisia de wa ha ne boarding pa no enu bi na adwini so adwini so okay ena fatia fatankroma ni dini keke na ama ne bo aye den ana ena ni dini ka ho ena materials na ye use dey no because fatia fatankroma per se no uni use material baako be use materials the way na ne ye nso ya ne ye na den as compared to other designs it is obi pese obe kenta na se o debia edi na se ana se bosome okay na edi no ejina design cross design bi wo ho a obetimi di 2 weeks ayama wo ebi nso betimi di 2 months wow yes enti ya na ejina design no na e kire na dodo a ebedi kente no obi atimi frebi okay ena edi metimi akase obi atimi frebi but tene de na ye yahemfo no ana royals no omo na nefua by adeshentuma yes by maybe obi atimi frebi na ye wo design bi wo ho no nso a momma individual bi antumi hye bi design no nko ana ehya na okay very good sa design wo ho especially otumfo ye yantuma ma otu yewura ye yantuma ma na anu ye ma obi anhu oh okay ti ubehu a gise wafura nti onye frewe on se nana otumfo frantuma wi a onfra bio o hye ne once ofra ne once nti owie dia na wo pebibia a obetimi am obi akoya ama anti na nefra ne ntuma ne wie na so nso pese ofra bia e allow no de obetimi am obi aye bia ama ba onya mfra ne bia obi antimi mfra oh yes wow ba so wo bibie Ewe Kente this all my ti abusuamfo ya ba Adanwomase
Na ahano mankasa ho na yeye. Okay, we a community no. A community yes, and yeah. Okay. Through your tourism na yeye wa ha no. Kakra na enyaye no. And yeye na ai kom ha hene so support to ye. Support. Ahankasa your friend is saying. Ayen Adan. And said you are them. Baby ya nyunu kente. It is obi pekente ni bi obede nya. Obi pekente ni bi a obetimi abesi center ne so. Na design kwa open o de maya ya ne omo nwene ne so ba be kasa na o maya amaye open so abetimi aba omo nwene ne so direct oba na o ne kan obetimi aya ama na emumu no ya na wiase ehu enti papa mu de obesi center ne so a na ya de o maba ha ko ho de bibi boni bi asia ebetimi aso bo na easy ama say obi wa abrochiri and watch no online na say opeso da bia obenya number bi afra na say bi sa obenya number bi afra obetimi afra 0555671248 so ya hu say nya hanko ano omonye ne ya hu sentence ni bi wa ha ye betumi akọ ebi so wo animu ha ya bepemu obia ya yenuanom anunafo nso eye omode na ewo Adanwomase hanom ha ya enu nti wo hwe bia ya Asante fo enwene omode na ene wo yensa bonkum so hanom ena ehonom na nifa so no yenuanom anunafo nso enwene omode wa ha enu nti ye pese ye hwe nsonsono ya ewo nti yewura wacho bedi anim na wakyekye mu kakra asema hu nsonsono ye kakra bi wo omode ne ye di anim wetimi akyere mama ye le patane onzo omo no hwe omode na at times no ya na designs ne dawson any colors no mo use no na ye freeway no background no at times ya na design na fa background ni su nyina ubehu background na just say what the color na etise background na bi na ye etise uhu background eti uhwe ye nua we de na o say hwe background color but uhu wa ha so mo nso de nsunsun ewo mu no asa wo mo de ewe no edua we no eye4 by de na say yetu normally no yes into this is almost a style of weaving omo no kro no at times omo use bebre omo use we ni because one strip no design bebre ni wom ba o he de na at times ya na kro na ye adoso na tra na fo okay ena ase honom no aso omo tietia bibi so ayese ka ase utwika yes eno na ebo omo ye design no sa asawa we no o he ye de na na ye use mienu pese ye use mienu aba omo no use 1 2 3 4 enti o ma chichem ti sa we no eno na ebo omo so timi ye omo design no asensunsun e kakra wo mu se be omo nyino omo de no yeah ba se obenya kente na yes oh wow ena enuawe nso anonso adoso kakra chen ye de na yes etiwe mu design and de woni mu ana we mu de minim bidin ba ya na minim bidin aso om de ne shiny gold aso om krom no mo nyuni bi ade enso ya nyuni bi sa eze yen kobo tabiewo ya be nyan chichi mu wa haidi na chese obi a won style of obi a won style okay ase omunu anu nsusu cha kakra chen ye na omunu ya because I no bo omo timi je omo design ni ana we no so doso 1 2 3 4 5 okay I no na bo omo won say ye de no hwe ya at times no ye design wo actually ye design wo actually sana ya be ye de asane susom ba omo de ndia bibia ante sa wo nti omo no eye sa you know ye kan ye for no I no na bo omo emo timi chichem ye omo design na de no omo de yes no kokora na nyina ebenya the same thing nti se o hewe na kire se kente no ukonkonko bebre so obi a okwan ofa so ye ne de tinye se bia ye discover wo ba bia na obi a okwan ofa so ye ne de but obi timi kosua obi mu de e be ka omo de ho etu omo abesua de ne bia na ye ne yesua omo de ne bi very good o he a ye no ye yesua omo de ne bi na omo nso asua ye de ne bi eti ye wo omo nkofo ne bi omo nso ye de ne bi ne yesua wo yense nkofo ne bi omo nso ye omo de ne bi yense omo betimi ye de ne bi yense betimi aye omo de ne bi na ne ntoko ye enti eno na wase ye nyina ye te ase ye nipa baako o man baako ni nyina ye Ghana ejapade a wase ye bo ho ban
Hey, asemu. Me share already and so they has a design be Ah, we be near friend ahrepan no. Okay. Ah, design be any. Design be ni mu ha. Ya no near friend ahrepan no. Aso no de na ye ya ye po. Ah, ye de na bi. Ye de na bi. Ye de na bi. Asemi hu ya na me hu say. Ah, ye de na bi. Okay. Okay. Ya beda asipa senior. Wow. Na hu said ye ra enwene no. Benim be shema ye. Okay. Say no di shishem. And as I said, the old Pama dear now. I said, oh, Sinapani na or the or the faha. Not doing that so. Or kind when it's him. Or kind. Tina will be concentrated. Okay. It's when you say how T4, how T6. It's almost the addition, subtraction, multiplication in the design. Or a mistake, I say, so your mistake, no one in Tema, obey me, a reverse, no. But when we are, strip on us. Now, I say entire strip back or tabine back, so basically trashing. Hey, and then when do my any concentration and patience, yeah. Hey, enti kenteno so bi pese otobia nkasa the prices no betimi aka mai kente prices no ebia on the price ubenya bi 800 Ghana 800 oh sir okay ubenya bi 1200 ubenya bi 2000 ubenya bi 3000 ubenya bi 5000 ebi su 8000 so bi pese obetua ubetu dia I know the oba yetenase na yaka ye hu se wutu akoton ye ni bebia na yate bo ne so ama se be ya so ho ben ha o me hu ye nuanum anguna for de ene asante for de asa me hu sunsun e bia o yes ya de ba ko na je se obi a wo kwan o fa so ye ne de ba the end of the day ni nyina ba be wi ade ba ko na because me hu sunsun e bia o opam ne de na session na ye pam ye de na ni nyina ye pe yes aya semu ese asama ye ma make na oya ye right kaka and also ye right but I say ono no de no ye mega say as opese odi animonyam ni nyina ko ne nkofo no omo ye bi ye bi so wasi nya Asante ase no by ko ba say wo kase we mu na eye no mo de ba ya no de yeah, no one's yes, ha. Okay. We be near say, Obi a kwan of fast ye ne de, ba ni nyina ye kintu kro na. Ti ye nyina nyintu say Ghana Japade a o say nyina ebo ho ban. Na e promote ade no. Ti wo hwe mu anya obi adea. Ye nyina ye dea. Ye nyina ye dea. Kente ni nya obi adea. Obi adea ye nyina ye dea. Ye nyina ye dea. Ye nyina ye dea. Cause me bebre ni ye kente, but obi a one style of living. Bia wo kwan of fast ye ne de. Asema ye kan ye nya asem. Ano de. Cause ye nyina nim say kente efri bonwe e ho na kragu ni nananum bi kosinsu ananse ene sa ne ma no. Ba asa onso kan bi before say ye kosun aye. Ye nya asem. Oh, ano de me fa ne say market ana ekwan obi a fa so ekon na ade aha enti mi de mitimi kwaji obi de ho achi aha ba me sei na ye mpanifo beto ye na sei no mo ka kire ye se ye kosuan Adanwomase de kosuan no aha ni ye dada ba kire no ye ko ekosuan nimdie ni bi ebe ka ho aha no kasa na wo kase mo nso moton bi ma bonwefo no ai bonwefo no mo ba ha ebe tobi ye nso obi ba ha na se design ko na open ye ni bi wo ha ye timi ko ni ekonya bia ye koto e de be ni pa usu system ni bonwefo no ho ane di kan bai e bi ne kente no me de me kase ye ya efi se o hwe ha ye wo fufu tuma hene wo krom ha fufu tuma hene ono na enwene black and white e ma o tumfo enti kente no so e cotton ye de start ye efi se ansa na ubenya idea na anwene no ade a ye easy say ubenya ye cotton okay and also ye Ghana ya ansa kwa na colors we bi babibem enti cotton so ye white enti tete no so o pese cotton wunya no different colors a ye wo ahaban ni enuaba bi ane ye de dye no enti tete no colors ane ye de ye pa ye musu na ane ye de ye ye white black indigo and a red okay so 4 colors we no pa na ane ye de ye enti ye na namo no omo na na start with black and white
dede no wa kakra nti sɛ yɛbɛtumi akɔ yɛ chi ana yɛdi nkɔmɔ hey you right there so efe pa wow gold me ase amode ni nyina gold wo mo sɛ edina nipa na ɔso onyema wo mo no sɛ ɔse colors we no pa sa na be okay busuafo ye busua wo Adanwomase yesua kente ho ade na bia ya bepi eye bia ya yenuanom angonafo na eye na mpesa me bisa we ne ho asem ma unse omo ya we na ya na etwetwe wo sha na esia na atwetwe a eyebo ne gusu eyebo ye fe ne tweso eyebo enti ansa na odi ntuma beba be hyense bia mu no otene ye kotene ti wutini wi a na obobo a oba a wodi hyense bia ma na ade abetu we so enti ayase bia no wodi ahoma no bekwa akobo ayase bia ni enti so onwene ntuma no onwene na ba animu a wo so obobo enti ye wo ai stick do wa na dua do wa ye bobo sa dua ni na we no ti ode bobo no na we no so twe ba animu to otwe a beduru ha na wahu se ba bia adu na pema na wasa bai ko akile ni ahoden dwuma anya dwuma ketoa obetwe wi a na wasa asobo ni ma abai ko akile oye wi a obetwe ni nyina ani ahoma na adin o Any adwuma ketewa. Any adwuma ketewa. Wow. Eze ohunya de anti me nyina kenta. Oh, betimi anyo no. Baaze wo so ne wo de obetimi aye. Na ha obi pese obesua obetimi aba. Obetimi aba. Nyina so ba na ye bekasa sese no waboa ho. Ti ba ye bekire wo. Ya bedase MC obi aye fofre besa konti abusuafo mu nkan ho. Ti wo hwe de agya ye ya. We na ye titipa kwan ba ko ana ye fa so ye no no. No mo de omo nsa na titi design no ana adwini no. Okay. Ti de agye ye wode ne nsa na titi. Ansa kwa na krokro wasem no eba. So ye titi de na style of weaving say pan na net. Ebre ko na nim na sesan. Say ya na nim de ni bi be kan ho. Ente ne nan ne pedal na asa ne de ye for. Yes. No nso na boa no e ma ne timi ye design na wo ye no. Ti no ode ne nsa e shape na titi for de na anka say pan na kente no tie. Say pan na ye no. Omo de omo nsa na ne di adwin no. Na we ne enedie no. De akwan ze ene no di krokro ani di adwin na te se de na areas for na ye na. Ano no content no na make okay. Asante. Eti ajawe dia ne asante dia. We asante dia. Enso ne kakra wo. Ni nya di no di pe na susu sie o. So wo de ko do ni mo timi se we ya na we so ya asante dia. Oh sa. Se wo kwa so ko tu ko anfie wa. Na se ntwe fra no. Enya ngwa fo dia. No eya before asante. Okay. Nti won so no o tu control ba ko fo no. Ye che bi asemme a se e 15 a wo me medwonku. We adwonku. Nti se e kopia bontine so bi efira bi a ye group no e se e be che ye. Mona mo ho be kire mo. E se be che ye. E se obi na akoka. Obi na akoya obi aye bi amotumfo. Amobi ato. Say I am a utumfo. It is a pia bonte. Ntefe de be mu utumfo egodwane o de frafe be mu ana obedwa biase na awo. Na wo mo na ho na yes am you know e kwa bonte. Because mu doso. Ntimu doso ntese be fruit group. I know some mutimi nya amane. No utumfo na pia bonte aso be nyama. Eze ho adwuma ye no kra ehu kakra. Insa de yam tini wo mpen ku. Intinu itisa me am Adanwomase ha na ba ko bonwere na bi so aso ni maso na itisi munkuntunu o de se o si twatwa ba adwin we sei utwetwe sei o si twese intinu unhu na munyina maka bom munya ko sia na no aka bom tina otumfo de obehye no asa unhu bi obebia isi pia na se bia nkomodie bia wo nwenye ekokusia msia le kwa mnye otumfo otumo we na so twa to o de so nto we no we o si se etina e ko ni efranu nto na bong na ba kofo bong no so de akokode
akoye design no so e dey kwa kugis ko say ade flow tun for there bia beto kintu ko no tu for so hu ba hawo wow eja ya da sepa wa kire ade o sana mu baba TV so eja baba TV so eja baba TV so enya hwe ye be hu de be ye no okay eza eja de ne de ne nsa o nsa na nsa titi no se pa na omoye no nsa na o de betiti ehu adwuma ye din o pa enti eda se no eja betumi anwene tenten ne ba ko abetumi de aye ntoma na Dede untimi. Okay. No bo den. You bo den to rudi you so so. You dey tira we contribute for now we. Hey. Wow. Dey na o achiro. Ti eja we no ene ya na wo sha ase na wanya BBC ya na. Oh me start here the menya be if I say na o twi ensa. Na o twi ensa de ni. Oh, the trip made them start. Okay. He said 10 and woman, not as a couple. Okay. Yeah, 14, near Mentoma. Okay. We can't have a tabasa 14. Yeah, mention. Okay. Najan to marry now, because a friend is saying. We know, I've been a room about you. I've been one in here. Only Jimmy, they said, you know, a pass I didn't every day. Abewa hantuma. Ja ucha. Sa. Wow. Okay, abewa hantuma nini. Okay. It's meant man obedient we ma kuma 14. Obey we sama kuma 14. And then meant to ma. Ansa no anya me man to ma. De omututu no. Sa. Anti onyo ne dia eti kase na ye hunu dia ye nketenkete se ana. Na ya kambo ma. Oh, okay. Ene ho adwuma he dia. Enye ize o, enti na ne bo. Tintin. Hey. Siafo, se ya o. Why tintin se ya no na ya keka bom na ya benya me mantoma. Enti na kente boarding. Ho adwuma na fom. Wow. Na yesi. Oh, yesi. Ba yensi ni ntentem. Ah, bia odi fura. Ba we fura. Wa fura no ba no papa, wa ba ma se busu. Ah, no ahatem. Wa ahatem te yaba. Na se no abbo na Yesu ya se. No ada so da so te se de wa to no a. Eh. Esa yensi ni basa. Oni yensi kura. Ene se yenta in France ni basa. O se de se bia ko ba ti bia se a. Na se ko ha no ba wa fura. To ba ya na obbo na yise. O dia se da ni ko ba bia ehu hia no wa fura. Ene kente japa di yo. O to kenta ase. Enya sa ti wa fo. So wu ana so bi na de ka mu ase wa mo mbre yi. Kente na da ka mu. Ya kwhwe na da ka mi bi so na se oni kenta. Eso wa mani bre yi. Esra mo ma mi to kente ni bi kofi. Ba sa me bom bre yi. De kwa ji se mi to bi. Eti o ya be ma kenta ho do se na hia. Oh, one day wa said ye walk out antuma ya wudi fram. It be a different. So because we go frebi. It is just as brapa boblo kintipa kunitumamu. So say bra bobla. No be so not in tell us mo ya de no. So ku be de ka mu. No say ese be hu se uniska ene ade ba obe free mu na ebe kwa copy adaka so kente be se du asa ble of ekwa se won cheche no se wo cheche mu na se yes ya ko che o de fi
do you know what church and to Kubenda Casua? Fair no more Mukrano, a boom pusa. After a child of no more. Obia wa mo bra no. Afi de mo ko ne ntoma. I could have Ja beda sipa ne checha dia maye. Ene ye ko agisi e betobi na. Ba abusuafo ya besua kente ho ade o bia ye bia besa akosua ho ade nti ye hia wo kire wono abusuafo ye gusua wo ya probonim na oba Adanwomase a okokwafu a ya ye hu bi da no ye betumi aba abehwe ene se de osi edua koko no okay ye be fa say okay abenyina wa ha bi on be ti be hwe kwan a ofa so edua koko ne ti koko ne ehata eze nye kente ne nkwa na ebetumi abesua bi ti obu o ha onwini kente o sai koko fu ti ha obenwini kente ne kakra na wapeda bi nso na o de akoye ne koko na fu no so ye koko no na o ye eno a na bi mo de ahwe o mo ma mo bi nso de hwe o mo ho akoko school ni ade eni age sem aba ha o da bia me hwe sem koko kwafu ene de o ha abafu wow ene de ma Adanwomase anka ma ha me okay etiwe no koko ni wura no ha fetia no yes nti ye jai say na sa proka koko no sa boa koko dia no wow na ha no so na ya aboye ne chesen meaning place of opening okay nti after gathering all the ripe ones and after harvesting no ye gather no ha now with the help of family and friends yetiti ni nyina o kambrofo na be ha mate yetiti ni nyina na ye de abebu ha okay na ja ye ne abusuafo ne ye nanfofo maboa ye na ya bokoko no nti ye bokoko na ye yiyi koko na ba no okay efrim beans ne wo mu no nti ansa na ye bekwa hata beans no kra no ye de body nwura anase bia kwadunwura ye de cover koko ne ho e ma ne fermente mabo koko na wie no na mo de body nwura no akata ho ya yi beans no na fermente ansa na fermente be 7 days 7 days sana ye de aba village ho akohata nti ade ba akono se ya bo koko na wie no koko no husk no ana nachi no ya ntungu sa ye jaima ni gu o se de bi gu he ya okay na fermente ye black a eno na ye fabi ne de ko ne de akoya alata samana no ewe ne de ya ni bi eno bi na midware me kra ara na momfa koko no nye na mo de ne hono na ye ne hono no na etimi de ye enti ne hono no I say no dry say no okay na ya sa dry plantain leaves peel plantain udwa body na o dry no so na wa ben ya na ye ashes ana enso na ye de aye alata samana no sa de ayi fla palm oil engo fla ukoba bi nso amutimi di nkuto nso fra na ya alata samana serious ti dia mi dware na ni see etu enu mbeba be sa no e ba be se ba boabo ni nyina no ti koko de free ni dua so kosi na haban so bi dia hia ayesa abe no sa wow dia hia ti e ba se aye kese aye green e ba na ebra motia na chini hia ni beans ni hia ni beans ni de milo ne chocolate very good ansana na chini ye de aye alata samana ebi mu so kra se wonyan mo bi ti se odwan utime de we ne ma omowe ne hono wow etu ene mo di kan ti ana I say yate I want say koko no ye woni seasons nti afi ne ye beko prepare for major season that is November October December mo hono do one break pa babebre okay ti say ye di kan te subu ti ye say twan se eti ya no mutimi te so be say mienu afi no betimi atusu mienu but say dem ge ye major season ne ye minor season
The season we near a minor ni mo an ye one. Okay. The free ending of this month. Now prepare for major season, which will start from October. Okay. November, December to January. So would you take years since I know who's being in neighbors? Okay, originally, take 6 to 7 years. 6 to 7. Would you answer no so? Okay. But and then due to modernization, bit me be 3 to 4 years. Now I start seeing. Modify now. One say I don't know how they do it. Scientists, I in them. No need so be our cocoa. Because modified ones and the onset technology near the Okay, it needs to sir, but no credit don't even compare original one in terms of when you be match original one and once cocoa bit me at take years. Yes. And how do you make matete say to me 10-20 years? More than that, because this one it is more than 30 years, and you never me who cry me shakra and you chill baby. Wow, it will share so ye dear it's me che. It's when more than once in that be ready old one. Tia Adanwomase you bet to me a be share cocoa food. It's in an anomaly pair for mube. I you know, be feel breezy no. But what do my ya kakra? Cocoa, what do my ya kakra? Wow, many achipa, many ankamanko. I hear you, Papa. Young funny say, okay. Meaning I do a honor. Hey. See, would you cocoa ni the me near Bibia and Fremobio? Normally, no, they are near Corduni board, dear, no more apart from another there, Mundia Bibia. And I say him Fugi son. A fool on Barbado. Baby, what me fupa, but a baby, who said, say, baby, I was here, make sure, say, old donor. Say, be a bit me, I'll show you. Wow. Na ewu utim di soldier. Ai papa bi soldier time. Enti na kokwa afuo se o ma me fan se omo ehye kakra yi. Ujai jani bia eso ma no ano no. Because we na ewu ankasa ewu timu se ja so mu a. Be hye ankasa. Be hye. Ene hu aduma ye hu. Ti ukoko afuo so hye bia ni. Anti moti ase na ye. Emu no. Ti e da ne dark no. Kaminya de abrikra anka atibidi. Wait me at the hey, if I say wow, and chocolate. Maybe chocolate. It's a honey beer, Mojima Homia. I wanna ya de a more funny bunny introduction or okay, or more munim cocoa. To bet me at wait. Okay, so I'm for your cemetery at Tibia. Sana me din some monica. Now they are both with you in Napa. Coco. Wow. Obedi kan. Mintibini. Boss. Oni bi right now. Ya ba ifi. Ama ma ka de ma o mu bi. Rough. Sugar. Wow. Ba already there, you know. Mene. Eh. Obuzi afọ mu die ni. Hey. Hello. What's up, man? Enti wuti nyina na wudi. Na wudi. Wuti dia wundi. Sa. Adan. Then what me adibi. But around. Say all that. So wetin you dey be but what do you mean the other phone cry em phone me za do who did the other phone hey ndi fafa betu pesa ba na esika me dey nya kokoo phone bi ato ndi agi se hu ahemfo no pesa mi dua kokoo me dey nkam dua na mi di we no say dryer and no na medicine no
Okay. A dryer. It contains something called polyphenols. Hey, Polyphenols. bro. It's a compound naturally found in plant food. So we are very good for heart disease. Yeah, come on, man. And a blood And they made any more. And anyway, no dried wine. Dried one. There's a mini chocolate. Remember, be natural sugar. Yes. It's almost me extract, Anna. Add sugar. I'm on fine sugar, but Okoba bit is a Cote d'Ivoire. There are some people putting the juice. Cocoa. We in white, no. Mudi juice. The bay. That the idea. The young share quite a fast hatan. Venture quite pass to hatan. About better than and after say what's na what would a body run aquava woman fermenting okay na fe ya faba ya the village this is a local mat okay we are just for demonstration we are friends we are apa na asrene okay nti baby o so chen say ya wo de kese okay na wa de aguso nti we be 3 weeks na a dry. We are dry. We are dry. Very nice ka. Scan a good house. Scan a good one. Now we am fermenting a good answer. Oh, and say a bit me I say. You remember you fan can win on tea. You be say. Now a bit me I say be the other na money ferment answer. I am and funny say. I no money easier. Okay, a drying them. Drying them. Yeah. Hey, now they. Oh, they are JJ. Me fa mo ma Adanwomase bi. Omo di cocoa. Cocoa de odi achile dia. The papa. Ti ento aso. Ade na omo ma ne ferment. O say be dry answer. Be drying them. Yeah. Under normal circumstances, so what say whitish fiber no a free home. We no fiber we no. Free home and some be drying. This are we who the same be go inside baby e ba be dimpo. I know na cocoa ne crass say. Je why na wan sha no why baby. We na wo ka say. E bua say wo dia. You know. So person we are you peel it. Like that. We in free home. You know kakra. But it tasted to say dark chocolate. Don't know say where the chocolate in a bin, you know. In coffee. Raw coffee. Okay, coffee. That is different from coffee. Coffee beans, they say different. DNA. When you chew it. It's me edge. Hey, what peel? There we. Hey. You know. Okay. Oh, wow. Now, I'm to me to be a chocolate. Yeah, dear, no crane, Derby. Yeah, they produce beans, no. Now, ya cotton. Now, I'm almost cano. I thought they are money scam with the chocolate. We don't have the capital. Chocolate in a dear, I'm big, I'm betting the chocolate. I don't even have idea about making. I almost say processing. Yeah. Mitchell, I'm by my miska. What's there? Every we you know na no my I am my blending in no more the milk powder afra no ano na bahwehwe gu ade na o de ahye fridge ne ya nhye da nya den bia eti moti koko na munya me half bag na me hu de ade be ya busuanfo ye ba Adanwomase ya besua kente ho abakosem enye kente nko a ya hu ba bi efiri ya hu se enye ya hanko a ne free enkroni aman ahodo ni bi nso eye omo kente dada ebi ya besua kwan fa so dry cocoa anase hata ya de makoko kwa afom ho ya no ti ya de mo besi anum sei ebeda yenua be ma sepa pacho di ni bio ndi Kwame Sise ye bra Kwame
Oba adwuma o. Oh, that's. Oba adwuma ne pa yɛbɛda na se. Yɛbɛda nananom nso asese o mama yɛ akwanya. Yɛ nana din de sɛ. Nanantiamwa kwadwo panin the second. Nanantiamwa. Nana asase so na yɛba ya yɛbɛsua de nwanwa so yi. Yɛbɛda wase. Woni watena nkonwa. Yɛbɛda kentefo a ɔmo nso nwini bi kyerɛ yɛ no ase. Na yada adanwomafo nyinaa ase sɛ wagye yɛfɛ so. Yɛnua bɛma ɔma yɛ kwan ma yɛba ha. Yɛra bra bɛbɔ di ni kyerɛ yɛ. Ɔne frɛ yɛn sɛ ɔmo nso wɔ adeɛ nwanwa so ebetumi abɛsua. Udi ni de sɛn. Yɛnua bɛma kwadwo poku. Ɔna yɛfrɛ na ɔde abɛkyine hanum nyinaa yɛnsa ebɛka yɛnra ɔno nso akyerɛkyerɛ nti midin de Siliconson yɛbɛhyia bio.